Çîroka malbata Meymun Xanim bi nivîskariya Seyhan Karakoç bi wênesaziya Mahmûd Karakoç ji weşanên Nûbiharê. Hebû tune bû, bav pîr bû, law mîr bû, tav dûr bû, ba gur bû, daristan sar bû, demsal zivistan bû. Berf bariya û bariya, berf bariya ser daran, ser malan, hawirdor spî bû, daristana şîrîn bû, daristana spî. Malbata Meymun Xanimê çar kes bûn. Dê, bav, zarokên wan Mîkê û Mîko. Mîkê 7 salî bû, birayê wê Mîko jî 3 salî bû. Mîko ji bo her tiştî digiriya û lîstok ji destê xwişka xwe dikişandin. Mîko û Mîkê dîsa şer kirin. Mîko got: lîstoka min e, bide min, bide min. Mîkê pir hêrs bû: Na, ev lîstoka min e, ez ê bilîzim. Bavê wê bang kir: Keça min, birayê te dixwaze bi te re bilîze, nikare bêje, nikare. Diya wê bang kir: Keça min, tu lîstokan bi xweşî bixwazî, ew ê bide te. Mîkê hema lîstok avêt erdê û giriya: Hûn ji min hez nakin, her tiştî didin birayê min. Xwazika Mîko tune biya. Meymun Xanimê got: Delala min, em çawa ji te hez nakin? Ez zanim Mîko carinan te aciz dike, lê ji te pir hez dike. Mîko hê digiriya: Na, ez ji birayê xwe hez nakim, xwazika tune biya. Meymun Xanim pir xemgîn bû û got: Temam, a baş, îro ez û Mîko herin mala diya min. Tu jî rehetî bilîze. Em herin soba dapîra te dadin. Niha pir bêriya me kiriye. Te jî bêriya dapîra xwe kiriye Mîko, em biçin? Mîko got: Erê, erê, dapîra min, dapîra min. Mîkê got: Hey, Mîko tune, gurî tune, şer tune. Ew ê lîstok ji min re bimîne. Ez ê tenê rehet rehet ji xwe re bilîzim. Oxir be Mîko, bay bay. Piştî ku Mîko û diya xwe çûn, Mîkê lîstokên xwe giş vala kirin erdê. Qûle çêkir û got: Çi xweş, xweş. Tu kes lîstoka min xira nake, lîstokên min ji destê min nakişîne. Mîkê bi rehetî lîst û lîst. Lê paşê tenê aciz bû. Belê, Mîko carinan lîstika wê xerat kir. Lê bi hev re malok dilîstin, bi gogê dilîstin. Tenê lîstin ne xweş e. Çû cem bavê xwe û got: Bavo, ez karim biçim derve? Bavê wê got: Belê keça min, lê baldar be. Berf dibare, tu neşemite û dûr jî neçe. Meymun Mîkê bi kêf baz da, lepik û kim û paltoya xwe li xwe kir, derket ber malê ji bo berfê bilîze. Lê tenê nexwast bi berfê bilîze. Çi xweş kangur û gogo û xwişka xwe bû ka berfê çêtkirin. Dîsa vegeriya malê. Ji bavê xwe re got: Bavo, ez tenê pir aciz bûm, naxwazim bi lîstokên xwe bilîzim. Bavê wê pirtûka xwe danî û got: Temam keça min, here albûma me bîne, em li wêneyên te yên biçûkaniyê binêrin. Kêfa Mîkê pir hat. Baz da û albûm anî. Yek bi yek li wêneyan nêrîn. Mîkê biçûk bû. Di wêne de çavên wê sor bibûn. Meraq kir û pirsî: Bavo, çima çavên min sor in? Meraq kir, pirsî. Bavê wê bersiv da: Tu biçûk bû, lewra ji bo gelek tiştan tu digeriya. Mîkê got: Bavo, wek birayê xwe ez digeriyam? Bavê wê got: Belê. Dema zarok biçûk bên, carinan nikarin bipeyivin, îcar digerîn. Ne tiştek baş e. Lê divê em hinekî bênfireh bin û tiştan bi xweşikayî bêjin. Mîkê got: Rast e bavo.
برای من دخوازه به من را بلیزه از ناهلم او جدگری. میکه و باو خالوینین دن نیرین میکه لحمبیزا باو دیا خوابو او ماشی دکرن. میکه گوت باو دما از بچوک بون وجمن پر حست کرنه وسا. باوی وی کچا خواه گرد حمبیزا خواه و برسف دا. کچا من ام نهاجیشتا پر حست کن لی دما زاروک بچوک بین نکارن تنه خوارنه بخوان بلیزن لو ما ام مجبورن بمیکو ره یعنی ببرای ته بچوک ره بهتر علاقه دار ببن. تو دخوازی هم لی ننیرن بلا میکو خواه بصوبه و دینه برچی بمینه بنی خو بیس بکه دخوازی؟ نه. میکه گوت نا باو اجبرای خواه پر حست کم ایدی از باشتر لی بنیرم. من پر بیریا میکو کریا. ایجا وی سریس بیش مالی در کتبوها. بی وی از پر عاجز بوم باشا کبرای من هیه. میکه پر بیریا دیا خواه و برای خواه کربون. میکه پر بیریا دیا خواه و برای خواه کربون. دما دری لیکت بکیف باز داو گوت میکو هات براستی جی میکو و دیا خو وگریا بون. میکه و میکو باز دان هفدو حنبیز کرن جارا کادن شر نکرن. چیروکا ما لور خلاص لی سه پرسن خوش هنه است خوازم شتا بپرسم. پرسا یکم مالباتا میمون خانم چند کس بون؟ 4 کس بون. 4 کس کی بون؟ دو بابو میکو میشه. میکه. آفرین. میکو و دیا خود چون که داری؟ چون مالا دا پیراخول که صوبه دادن و بینا خوشکاوی هنکی در کبه. آفرین. پرسا سیم میکه چما بیریا برای خود کر؟ چون که تنالستن نخوش بود. آفرین اشتره. یعنی جوی چیرو که اموی فهمد کن کسی هم که خوشکو برای وان بچوک بین وان زاروکان دوی هنکی بینفره بین چونکه زاروک 3 سالی 4 سالی 2 سالی فهم ناکن هر تشت جدسته خوشکا خو برای خود دکشینن او جوان آجز که لی هنکی بینفره بین دوین. آفرین.